Masa Siti Aminah memeklu Nabi Muhammad. Siti Aminah melumpah ke payung Nanggro dalam kandungan. Aminah, Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Aminah, Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Bulan punten Nabi Adam nujabaran Aminah mumeh. Kun Idris alaihi salam yang katakan bahwa paula Nabi Muhammad yang elokkan hana bandeng di dalam dunia Allah. Muhammad yang elokkan hana bandeng di dalam dunia Allah. Masa Siti Aminah memeklu Nabi Muhammad. Siti Aminah melumpah ke payung Nanggro dalam kandungan. Aminah, Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Aminah, Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Bulan lalu pa Aminah kata Nabi alaihi salam yang takkan dawai Aminah ke Rasulullah yang akhir zaman. Muhammad nurjunjungan Nabi bersigang dunia Allah. Muhammad nurjunjungan Nabi bersigang dunia Allah. Masa Siti Aminah memeklu Nabi Muhammad. Siti Aminah melumpah ke payung Nanggro dalam kandungan. Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. 50 mengandung Nabi Ismail terjadi abah. Berkata jagai Aminah yang Rasulullah lentu berkata. Muhammad nur ilahi Nabi paula alam Allah. Muhammad nur ilahi Nabi paula alam Allah. Masa Siti Aminah memeklu Nabi Muhammad. Siti Aminah melumpah ke payung Nanggro dalam kandungan. Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan Allah. Aminah kandung Nabi, tinjau hari terupawan
Kun Isa anu Maryam anu Maryam Muhammad manana kata Allah. Kun Isa anu Maryam Muhammad manana kata Allah. Masa Siti Aminah umatku Nabi Muhammad. Siti Aminah melupa kepayungan nangga dalam kandungan. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Bulut persen Nabi Adam najah